मियाम की दमुक तय ngase topic way to free movement haibustani way to free movement che kai do har kan da ekoi handum free movement yu apham lakpa free movement yu apham lakpa kan da masi march ki tang ama khara na hong nong jang kan da union home minister misa free movement tang nipan dagi march tang nipan di lehel ne na hoti honor re adu mai pak padi ngam gitre mai pak padi amu laira dana han lejaram ba phibam do wong disturb tok tok tana total shutdown amana unnal lure national highway sing da adugo hujik pudi khoi gi total shutdown do lok thokre aduga taseng na free movement ohen ba habadu mudi ngamdre adun lai wafam de free movement sigi matang da free movement se instruction che yam chauna pire adugo free movement se karim kan da madayet pa yekai thingai ba pirak pa sing se akan ba action low ni haibani yes tang nipan ga dwai da free movement leina ba honarak pa aduga chalak pada oirak pa phibam sing mayam loi yeng bi khre aduga tawdu ko he haurok pa gi tang nipan si yogdingi da dum hai madudi free movement se hogdingi da like peace approach kumba ma aduga ngasai gi wari chanana ba gi kari gi atmosphere khara leibham thoktabra free movement se hai se PR manung ni union home ministry instruction ni adodi yes kaino amal plan am di soi leram ni har kan da ko chi tang nipan se yenga se ni yengak pani tawdu maroina free movement do lehen bangam de hujik phauda aduga maroina free movement leina na bahona rubduna maram orkanda hana lejaram ba movement do sudum loina ba dum disturb to gibi film dune aduna lai wafam de ngasi khana jadoi si maroina free movement se instruction PDP ru re aduga oithokpa mai pakpa dadi oidramina mathang amuki round dadi free movement se push to dringi da peace approach ama mathau ta tabra haibasta khana jana batanjani lori yangbiri puna makpu K.Sharatchandra Sharma impact news ki manung da taram uksari lona nanga se ki manung da lengin biri ba guest sing si ai yet ithang thang phambiri ba si santana hakpam secretary general united committee Manipur ne ai hanam da sant boy taram uksari aruga santa ki oide lengin biri ba si Rinku Khumukcham editor Imphal times ne ai Rinku su taram uksari aduga Rinku ki oida ai hin yet thang phambini jari ba si Dr. Thiyam Bharat associate professor Center for Study of Social Inclusive Manipur University ne एवजा बोरफ सुतरा मुक्चरी शांत दा हां लाक्चब ताई शांत एक हरु पदगी ना गी फ्री मूवमेंट गी दुमा उबी रे अदुगा फ्री मूवमेंट से करी गुम कांदा अखंगै सिंग करी सिंग हाइब कांदा स्वाई से फ्री मूवमेंट गी पुश से तौद्रिंगै दा ना येत की नाकल अनि मकी वारी छानबा लाइक सेनियर सिटीजन सिंग करी सिंग नत्रकना इवन नाकन अनि मकी वारी छानबगी दु नत्रसु सेंटर ना कइना कौर कांदा रिप्रेजेंटेटिव सिंग करी सिंग हाने कौरगा फ्री मूवमेंट से माई पाक न बगी करीगुम्बा अप्रोच हम तो होतबा हाइबताई सॉरी अतो आइदनो मरम मोरकांद फ्री मूवमेंट से सक्सेस होगद्रा माई पाकद्रा पाओइद्रा हाइबसे दुम क्वेश्चन दुम लेइ भाइते सो नाउ तांग निपान की फ्री मूवमेंट शांतन खंगबिरमने नेशनल हाईवे एनिमुकी करीगी से शांतगी मयाम हानसो दुम मूवमेंट तौबिबा अदो हुजिक ओरिबा फिबम फ्री मूवमेंट की पुस्तन मरम मोरकांद हान लेजन मूवमेंट डिस्टर्ब तौथोरे यस टोटल शटडाउन बुदि हंदोखरे फ्री मूवमेंट की माई योक्तदी खोंजंग दुम चंगजन गिने हाइबने सो free movement से मथंगी राउंड इलेक्ट पद्धति like peace approach नत्रकन नाकन अनिमक की करेगी वारी छाबीबा नत्रकन नाकन अनिमक फमिनगा वारी छाबमा संगद्रा चिनि शांता प्लीज टेक योर टाइम मसे अखोय ये कनो से अखोय उसिक लेबा कनो से क्राइसिस से अखोय फजना अंडरस्टैंड तौम जाय अखोय क्राइसिस से कनो सोशल क्राइसिस ने हाइब तारगदी होय पीस अप्रोच सम दरकार होय को ओके अदो मसे लो की अगेंस्ट लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हारगदी पीस अप्रोच की मथौ कैसु तादियो ओके पोचे ngसागी हाईवे ngसागी पॉलिटिकल डिमांड मा मयामना तौनबा समना दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होयगरा पॉलिटिकल कई एनी पॉलिटिकल डिमांड हाय ताय को डिस्ट्रिक्ट गांदोको होयगरा एनी पॉलिटिकल डिमांड सी डिमांड दो पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली चथरक बददी गवर्नमेंट ना मधुगी रूम मा सोयदन पिरकने हो यस तौदो ngसागी हुजि लाई पोजिटि लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लोमदा हया मोइना चंग पुदों तौयबा ngसागी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द गवर्नर हाय ताय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना माना मागना ngसागी कनो हाय ताय ने को अगोई हर हिज एक्सीलेंसी हर एक्सीलेंसी हाय दो राय चप चांग खंदे माना लोरप डिसीजन सिदा ngसागी मसी पोचे कुइमनग्रे बाय हु को लो से लेहन न बोनो हाय मानबा decision neva yam sen have to go aduna ta bata gadi anusha wiki na governor oi matam da adagi adu marakta nupa governor krasu nongni puram le ko adu matam du da sem gi ba peace committee me am do activate to ga madu da peace process ma chap ya bane adu bu akoi ye thoi ba crisis se yam na kupna yeng matam da kupna yeng ba da kamaina la ke ha ga na sa ye review to matam da hai ta ne ko na sa ITLF ko tu hai wo organization sing se sa ye kanona akoi gi narco terrorist na back to organization sing ke ne
KNF adagi KRA UPF ko leidina ko adu moi mayam na back tawraga moi da funding pira matungda moi gi ngasai long term moi gi ngasai state amagi demand natraga state amagi wakhalon ji makoi gi prajada moi na nationalism ne na khanjariba separate state se moi gi separate administration ai poche kuki nationalism ne na sagatchari poche masida inna bo honaraga masida tawpanina ngasai gi Amit Shah na honorable home minister na mana hai do mai sigi separate administration ki wafam jidi khana bagi room bol le na hai do mai ba do na masi akoina totally masi law and order ki problem ne khan tam ne ba okay ado law and order ki problem ni aduna masida peace ki oiba wari sana bagi dakar kesu leite law and order ki oiba problem ni na law na tawgada action no makha ta na chathabi bagi tangai phadu lei aduga second da ina thamjani se kaino aga na Manipur da akoi gi Manipur gi apun balupsing ga Narendra Modi ga phamina gi bam le elangam Johnson na ngasai mana ngasai mayam gi spokesperson oiraga mana se so le ni deko okay UCM president oiraga masida amuko yaw male adagi kano yawi kano khoi gi muslim singi pangan singi mete pangal singi lup sing yawi then amuko gi president yaw gi matam du da ko then atai se so mayam yawraga punna chalaga phamina gi ba matam du da phamin Modi ga phamina da kuki in pi yawe ko masi phamada ko aduna masi so irang sigi mamang gi wani irang si mamang ya mamang wani ko jeri aduna ko apun malup sing jina mayam jina chalaga Narendra Modi na prime minister oirakpa matamda phamida da maduda yanagi ba maduda submit tawgi ba memorandum da madugi memorandum da yeng bata ga di ngasai gi kai atai ko haziki ITLF ka kotu ga se moidi yam nauri ba organization ne moigi room ke su leike okay Manipur sida ITLF ka kotu gi moigi khana bagi jaga moigi room ke su leike akoina wata doi je akoi UCM oigera ai wakanda atopo organization maming pallaga di haining de ko akoina wata ba yabasi only and only kuki in PC gi wadi akoi ta ba da tangai phadaba legena masigi off the record haina matamda JCILP na akoina ILP gi am kan lang matam sida en biren singjina IFCD gi minister oi matam oigene kal magi yumda off the record ko masi kuki in pi ga akoi gi CSO singjiga yam toina phaminaraga maduda track chumna bonaraga madugi mayam do purakhiba jaga sing do ko madugi pot sing do akoina understand tawga pubagi tangai phadam layo hai ada before 2001 June 18 ko adun matungda ILP gi tawreiba 2014 13 14 15 nairo ne ko so ai 13 14 15 sigi matam sida 13 14 15 16 17 18 ko 2010 dagina akoi gi 11 dagina 2015 16 bogi corona lakting ai marang hai tare ko si baw da leiramba ngangna gi wa mayam Narendra Modi ga akoi Manipur CSO mayam ngangna gi wa mayam do relocate to ba re understand to changi ko okay sida sigi poching je re understand to dana peace porakani natraga moina hai matani matam gi matungina say thousands of agreement are there where Manipur government has signed with different CSOs say for example ganoga Amasko ga MSU ga sign to naramba mikok tibagi lady wari boko apun balup ka sign to naramba aspa gi lady me understanding me am legi boko JCILP ga government ga population commission sign to naramba mai matam du da hana to masing do thadu omaga matam du tholopo organization ano wasing du ga phammin raga makoi ga sum keno to ga push to chakani hai ta di madu peace process na tebo okay madu ngasai gi appeasement policy ma oina appeasement policy ma oina chathak ne low tam ne aduna ngasai gi kuki in PC akoina maitai gi leibo organization valley organization naga gi organization mayam na honor to ba organization amani na lawra kan ko kuki in P du namjal laga thamaga ko tu ITLF na ngaranga thola ga makoina ko yaw lawraga peace process na moina changa wari sab do koi side di madu koi ta su taroi ta su taning de do ya su yar oi koi prajana ko awna government na kangjaga damni ko masigi process da Narendra Modi ga elangmam Johnson jina UCM president oi matamda koi CSO mayam je loina punjalaga apunba CSO committee am chaki madugi committee duna kari wari sagi ya do madu chapam ning yes atoi area do revisit to mathau ta ne have ne aduga matam du lejarama civil society organization from different community to go yes like minded aduga common platform da submit bagi area adoi yung kanda adoi gi area sing do amtang hanna yeng mathau ta ni ano tholok organization mayam sing duna hanagi lejaramba understanding mayam da loina bag overrun tawraga chat ki badunati amorom da hadi peace ki kari approach peace ki process sangal pakanda di yam lubu phiba mathon gani haibani ahan barong idam ta thank you Shanta oja horot lakchap se oja Shantan thambina ko se chap chana Manipur gi thok pase social issue haidugi adugi grade to di already
ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯨꯗꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯤ is a rather law and order problem than social issues. So peace approach se madwai du khitang thabak tawhunna bhona bada waboi phibam duni oja bhrot kamai thambini ngi swai hojik leiba manipur gi crisis se koi santan ju ban biri adana han mamang da valley de leiba marui ba cso singjana yam marui ba thodang lore haisi adum id national highway the 100 days economic blockade ko gi ba to the center da chatna union minister mayam na ba prime minister na ba mayam legi legi ko adu mayam ju koi amuk nauna revisit obam darka oi adu hojik legi ba situation ji peace si one side peace and normalcy di khara di dum lakpu phange aduga nakana ba da dum violence dum persist ba for example handaki february tarik 32 seida manipur da president rule thamgra matung se si thamgra matung da valley da di dum normalcy si dum la e na lo bai sei da governor na high griba khulai thingat ki be matam kari kram yam da yamba valley da di illegal arms sing se yamba surrender to da mayam no media da dum hapna gre hai tare adui matung tarak da dum operation chatha na khulai kan to bagi chathari adu valley da leiba miyam sing si dum law je dum observe to go na dum yes ado koina valley da hojik violence ki report amta leite hai tare adona valley da lei si amba hojik president la matung sida dum santi khara di dum leire hai bi ai adagi atopa mana atopa side amadana santi ji peace irei leita ba hai tare peace initiative lawra su andaki march tang amada delhi da security high level security meet ama union home minister amit shah na ko matam da mana march tarik nipan dagi free movement of goods and passengers si national highway da layan gani hai matam da tarik nipan da kangpupi da thokriba asi da asopan mayam thokre adona free movement have si central government na assured or ichi area amadri free movement leiba ngamdre okay adona masi hojik lurisi sidana tana valley da di peace return tawgasu pending oiba hanadagi hauna talakpa border fencing to godabani haibasisu agoi hojik tumin leiri agoi kemta protest tawde adagi illegal immigrant mayam changjan griba nrc update to godani haiba sigumba shoe abrogate to goni haiba issue mayam si koi politically koi sigi demand je achieve tawdra bakta koi di normalcy je khara di lapne adagi somna kanda atopa matadi violence ge mari leina ba khulai surrender to bagi pauta de akoina social media da karida kuki militants sing afaba khulai paiba even football sanabada afaba khulai yalaga sanababa social media da thengna jagra bai adumba khulai makhal do surrender to ba thengna de and this implies that side amadi violence dum pami okay amakoina pami kari hai akoi the separate administration union territory adagi legislative power leiba pi dragadi akoi demand handoi haire ado hojik si central government na di hojik piba subi piro ina declare togre ko subi piba ga moi union home minister na haigre ado hojik ti moi togdoi si violence continue to ba aduga free movement even moi hojik leiba situation je mayam na hena khangbiri doni anti maitai feelings increase to ba tar okay anti maitai shutdown declare togre shutdown call off togre shutdown call off tro matung da free movements of vehicles lere free movement of non maitai alale goods and service but maitai di chatpa yadre ado makoi de hojik laiba hojik manipur laiba situation ji koina valley da di normalcy ji hanjalaga su atopa side amada di anti maitai feelings ji am hingalak bai ta masigi oiba issue si aikoi somna kanda illegal immigrant takthok ba hebagi akoi gi su demand mai am lai ribani border fencing to godabani even hojik mizoram minister na mahoi gi floor da high gram ni 2000 foreigners e mizoram da visit toroga dum document amta yaudana mogi thangnari ba chin state da changraga training changaga kai sakim no undocumented oi bhai je simba issue mai am lai rabani ba ado high si kaigumba khara article editorial da di high gi ba training to ji somna kanda la aga manipur da irang hon bagi mong da la ba ado hojik oirak pa ya ba koina logical conclusion ji kai to bai india government na hojik taliba kuki
Jo Council hariba mukhoina taliba separate administration union territories pirroi hena declare toromnina hydro khamnina makhoi zik India government gi countries wang masalaga mohoi the referendum ama tawbagi mongju dum social media da thingadaba na tai tare aruna akhoi chidi leiriba kenosi issue si side amadi adum yamna inge pare no report of violence but atop amadadi dum violence persist story masi jaga si da union government na hariba free movement si with along with Maitais movement je masi fazana khoigi protect to madra haiba life and properties of Maitais je khoigi national highway the movement of the assurance guarantee pi bang madra haiba si wang sigi road map si krom da chaturino haiba se masi khoi yamna khanba mathau tai nei fast strong okay thank you yam phajaw hone Rinku Maroina instruction to the P. 8 March, the pre movement Langatabani can after nothing but people are now other question deals about the Birese. Pre movement when do the protection security people Baki Habam Lab, guaranteed to Wibam Lab, Sai Riama, at was Santana Sai, Chicken Picali, Tambira Posemarona. Peace approach, peace process, social issues Gumbularikanda, Maswagi formula, peace approach Kumpuse apply to we but city Tasangadi. Law and order ki situation today rather than a social issue, so peace approach to ki room like the heavenly. So come in Tambing Rinku. Santana Tambikiba, Mamang the Tongakiba agreement sing to revisit the Wamachangi Harisi, Madude to the government of India, government is the continuity. And the government of Indiana, Indiaga, Quina Soy, Tongakiba, Memorandum Pikiba, Yanakiba. Manipuri, air canogi, boundary, integrity, the political boundary integrity, give off from the Ayamanga Kanito. Plus, a quagi over rights Kamari lane of a port meam. Say, for example, I'll pay you off from the hero. I'll pay you off from the Tokiba port now, Makoina Pishan Kiba Court Kiba Mamdo, in the interest of the indigenous people, Havatare. Sigi Kanodani issue dani. Aduga Armed Forces Special Power Act Matanga, Queen Matamama issue Nama Koina Kanome Amatokiba, Akogi Ladenaqua, agitation Amatokiba port sing to the pig port is a question of human rights of the citizen of Manipur. As a citizen of India, is who are staying in Manipur, what in never. Aduna, Shigumbagi, Kanosing revisit Torakanda, Manipur, Tokriba, Manipuri, Port Mamse, Nintizana, Mukana, local revisit or Bahabu today, Yamnamak Tangai Pade Haitare. Adu Amana, Quina, was it PR like visit February 13th February, Adu Nasishi Tang, Traga, Mangani. Adu Gidi almost 1 month sure. 1 month the governor, president rule ni. Aduga central rule ni president rule in a sense akoina kanota usida president hectal rule to ante parliament ki mogi leiri singa central government ki direct rule haiba through a governor the governor si magi reputation si kyam yam phajagi da most of the crisis to India gi from sing the thokpa se Bodoland ki crisis leikiba Assam gi da leikiba adagi Kashmir gi da leikiba sigumba mayam akoi crisis mayam thokiba sida adagi plus ate mafam sing da thokpa crisis mayam da central government Magi secretary Moina, Union Home Minister the secretary or Bomoina, Yam Pazana Masigi Potse, Dil Toraga Magi Kenosi, Wang Magi record se, Magi track record, administrative Magi quality Kenosi, Yamna Wang labor mean, Haitare. Aduma Buma se, Kanoina, Governor Oinabu, Tarine Haitare, Governor Oina Tarak privacy without certain record later, Gadina Tragamagi, Afavakar later Gadi, Indiagi the Ayamana Tagan. Handok to Karali Tragati, Rekota, yes. Ado Matara consider Kano Hammek Lakwa Tangtron de Lakwa to the Magi initiatives, Aquam Taze Yamuai, the Manar Chursambu, the Selaga Sampu, Kangus in Waris Hanaruba, the Gi More, the Selaga Moregi film ye Mukulu, Mamalate in a com, the Gi Moirangi, Quigi, IDP Singi relief came da, Changa Yangamba, Koi Loina appreciate the way Magi Potsi Karatorka, the Malambane. Other Hoi, Atudadi, Kanogi, Kogi Moina, Huzito Wazana Habi Batang, Amada review meeting Sita, Union Home Minister, Masana, directive some Pira Akanda Tang, Nipandagi, Hangdo, Habi, Port Amalay Sida, Manipur government na, Chief Secretary, the Tokpa, Atu order, the helicopter service lane gre. Kogi Haptam, the Anirak Lehengi, the Nako, Aduga, Buski, Chienbagi Potsu, Koi How Grave, Lawn spoke to Grevco, Yapotagi Toraga, Tobusida.
ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ 5 days complete total shutdown because mi ama sibaduda haidi mob thobdina mi sibida akoidadi mi kano sirimni kunma thoi hena sirimni akoida mob thokku matamda ade angang asigi handaki irang sida akoi sida release chaluda angang sida si noi pandra makut tektana huji bo kano phibom chadribane ko adubu hairiba pot mayam sida odana haiba dumaina akoi sida di akoi confidence se government da akoi phajana confidence leire haibagi wafam amakakta akoi gi pot se irang se akoi sida violence thokpagi keno di pot ti leitre ko nate pura 100 hai tare almost 0% 0.99% gu madi le horagasu atai di keno ne ba peaceful atmosphere amakakti hanjan bagi pot amok oeba peaceful in a sense peaceful haibas makti haibam thokte peace haragati akoi da leiriba keno do yam phajana ka hane akoi gi right sing exercise to ba ya ba pot amakakta oigadabani ana shanti haragadi peace makti sin ningde to budu violence ti leitre haba madi haining eba ada aina hujiki ngasagi tang ni pan de hangdok pasida aina hana dagi su adum discussion ayamada haijaraga lakpane tang amadagi directive speaker kanda tang ni pan da hangdokani haibagi pot ama leiba matam sida madugi within that 8 days ngasagi kangkupi sida kangkupi da base toba natraga chuchampur da base toba ngasagi suspension of operation da leiriba kadar singsina haibdi organization singsina rebel group militant haib tare militant singsina moigi moigi frontal oiba sing organization sing say for example ITLF kanano khange adagi kotu kanano khange adagi any other organization KSO gumba karigumba mayam ama ko adagi even kuki gi akhoi gi village volunteer ne haiba nomai pha paiba sing na bokta warning mayam tawrakhra ba free movement yaro hebse adurgidi within that very as a period of 1 week ko 1 week and 1 day ko plus 1 day sida kaidobugi damakta akhoi gi tang ni pan ga satringai sida madwai da security measures of the intelligence input mayam se governor na madugi pot to phajani yengudra natraga district administration na madugi pot to akhoi gi kano sida somda thawrtra natraga security gi agency leiriba mayam sina madugi idea singdu amatta akhoi gi silahudra haibasine ba mo adagi big question se baru ko da khamsage marabdi yam phajaba question ne kari gumba kanda akhoi na haisi mogi stand du te dum handukta banina free movement ki onna tene bada mogi stand dum handokta banina ado ai du da chap chana moi du dil ta hukta bhai tare kauraga ni khangde wali chawa na tagana pressure pi bani khangde yes union home minister amsung center leader me amna statement pi bedu di pongmi ne gaina hanga kanda pi be statement on to bunina khabar da budi hapa separate administration do no di haiba la ifm di phibam lurakpa ta da taman laktradi taliba mi singdu phama kanda mana kongda direct haibam di mathok tarak pa haibte adwai gi phim sing udabasini udabsina mana borkan da kari kuma kanda free movement se thoba lakcharani yengasi moi kyam yaningba yaningda bai sisu som side sisu dang yenga khangjara sinu ka haiba uningba area ma leiba jala habi wang ma adum thokti thoi